Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri twuma amasaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri twuma amasaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha, kuri twuma amasaha ya mu gitondo. Turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 15 z'ukwa kane 2025 muri studio umunsi rero ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutalamu mwari mumaze iminsi mumwumvasa muvuga ati yaraje ahita yongera aragenda, ariko ndamubazanye umutalamu meze neza. Bwana Moses meze neza ndakomeye ndashima Imana kandi ntuza abakunzi bacu bo kuri Dunia Nikote TV. Yes, birumvikana rero tugarutse mu cyitwa makuru ngira ngo ibyo witwa Never rwose ni bimwe mu bintu maze iminsi ukurikirana ndetse n'iby'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Tugiye kuba tubyinjiramo rero muri ano masaha y'icamunsi tubiva imuzingo. Bwana Karemba Aimable mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru uraza kubanza unyemerere tubanze dukomoze ku kijyanye n'ipfunyapfunyi cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwinjiramo ahasigaye duhite twereke. Ariko Bwana Moses ukomoje ku kintu cy'ipfunyapfunyi. Yego. Nyamuneka ababireba neza dore amarira abarundi bari kuntera, abarundi abo muri hose mwihangana. Twikomereze Bwana Moses. Yasubirumvikana n'amakuru ayaho n'umutekano politike na diplomasi muri ano masaha y'umugoroba. Ubu umuntu ashatse yahita bisinyira akagira gutya akanabisinyira, kuko iyo twamaze kwicara mu makuru ubundi aba arangiye, kuko ubu tuba ariko amakuru nzanye Bwana Moses ni amakuru y'agahinda, ni amakuru y'akababaro hariya mu Kirundo cy'ibitoki, ni amakuru y'agahinda ku barundi mu kibira. Abagore bafite abagabo b'abasirikare barimo barakubitwa n'inkuba umunsi ku munsi, barimo baranyisha. Twikomereze. Yes, n'upfa tugiye gusimbukira hano mu kibira turebere hamwe ikijyanye n'imyiteguro ndetse n'imyitozo idasanzwe ayimbonakure, noneho bongeye kwiminjiramo agafuta yari. Turaza gusimbukira ahitwa za Cibitoki tubabwire uko situation ihagaze. Ibintu birakomeye za Cibitoki ubu tuvugana. Ku munsi w'ejo nababwiraga yuko rwose barimo bajyana abasirikare bagomba kumanukira mu ndege, ni bamwe bita abaparakomando. Noneho n'abaparakomandora mujye mutubwira n'abaparakomando Bwana Moses, ariko se ni FDLR ushatse anavuga FDLR. Bari abaparakomando ubona abenshi ubona bahariya mu kibira ubona za Cibitoki za hehe, bariya ni FDLR gusa. Yes, tujya kuba rero tubikomozamo ngira ngo baraza abantu kumenya byinshi bibyishe inyuma. Hari amakuru rero arimo aturuka Bujumbura ivumbi rikomeje gutumuka ku isaha z'ijoro, harimo haraba ibitendo ugasanga habaye kumvikana amasasu gukomeye cyane, ngira ngo tugiye kuba tuginjiramo. Gitega ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD hagati indani muri ryo ivumbi rikomeje gutumuka, ibintu byamaze kuba ibindi nabyo turaza kuba tubikomozaho. Abariyo barimo ba Reverien Ndikuriyo, aba bagabo ba Agatoni Rwasa, aba bagabo ba Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ni gutya bakomeje gukozanya. Turaje tubigarukaho, turaza gusimbukira by'umwihariko hano za Bujumbura nanone turebere hamwe ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe ndetse no kuramforsa cyangwa se kudeployinga abasirikare bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko muri ibi bice. Nabyo turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzingo byinshi cyane. Turaza ariko wamenye ko uwitwa Reverien Ndikuriyo nyuma y'amagambo yatangaje akavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi ngo ariwe wamuroze ndetse n'abashobora kumujyana mu buryo bwo kugira ngo amwihimureho. Wamenye ko ubu tuvugana ibitero byari bimaze iminsi bigabwa kwa Reverien Ndikuriyo, uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, byari byinshi nyuma y'uwo bita General Neva. Impamvu ikomeye rero Bwana Moses, ibyo bibazo Reverien Ndikuriyo ari guhura nabyo muri ino minsi bifitanye isano na mubyara wa Evariste Ndayishimiye witwa Byiringiro Evariste. Uyu nguyu yahoze yungirije umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubukungu mu gihugu cy'u Burundi. Yes, Byiringiro Evariste. No kuvuga rero turaje tubyinjiramo tubive imuzingo. None se ahubwo bamenye ko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku isaha y'isa 2:06 igera kuri 3 byari hano mu gihugu cy'u Rwanda ku iyo saha, ubwo no mu gihugu cy'u Burundi ndakeka tudasiganwa icyitwa connection yongeye kuvaho y'ikibuga cy'indege. Hase Bwana Moses, ko mwumvuri kubica ku ruhande abasirikare barashwe b'abarundi, bikaza no kuvuga yuko ababarashe baburiwe irengero kuko bari bambaye imyenda ya gisivile, bikanavuga yuko abagerageje kurasa abo basirikare ngo ni abasore bato bari hagati y'imyaka 18 kugera kuri 25 bari bambaye uniform
ya polisi yijimye ya polisi yijimye binavuga yuko ushobora kuba yari inacuyutse. hari abavuga yuko ngo ari Red Tabara abandi bakavuga ngo ni bamwe mu ngabo z'abarundi batavuga rumwe kuko ni ingabo zamaze gucibwamo ibice. abandi bakavuga bati birashoboka ko ari M23 kuko mu minsi yashize hari bigeze gutangaza ko hari umusirikare wa M23 wafatiwe ku kibuga cy'indege cy'u Burundi. baravuga bati M23 irashaka kwihimura nyamara ibi ntabwo ariko bimeze nk'abantu b'Imana. ngira ngo Bwana Karemba Aimable reka ibi bintu tubyinjiremo gatanu kuri kagenzi kako ariko nanone ndagira ngo twibande mu bitendo bidasanzwe n'ubwoba bukomeye cyane. biravugwa yuko mu mashuri yo mu mujyi wa Bujumbura igisirikare cya FDNB n'igisirikare cy'u Burundi na prota n'igipolisi cy'u Burundi bari kwinjira mu mashuri bakabaza abana cyane abo bakeka yuko batuye muri biriya bice byegereye hariya ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, biriya bice byegereye za Uvira. bakababaza bati ababyeyi banyu abandi bantu mwigeze mubona muri ino minsi bashobora kuba bacumbikiye, ibaze nko kubaza nk'umwana wiga primaire mu wa kabiri cyangwa mu wa gatatu bati mu rugo rw'iwanyu nta muntu waba ucumbikiwemo, kumva ko byamaze kubacanga. n'ikigaragaza yuko n'ikintu cyitwa inzego z'ubutasi z'igihugu cy'u Burundi ntabwo zifite imikorere mizima. none se urajya gutata ugatata abana b'imyaka 5? none se wambwira ngo ubwo ni ubutasi? ubwo ntabwo ari ubutasi. bigaragara yuko bararuswa na bumwe bwa Kongo ni Anire ndetse na Demiyape ariko nabo bari kubahirika mana yanjye we Kisekedi ngarashaka gushyiraho umuryango we gusa. ubu ngubu abagera kuri 100 nibo bamaze gutabwa muri yombi. ntabwo muri Kongo biri gukora tujye kuvuga bwa Kiyo ariko no mu Burundi nuko kanya Sadek bigeze mu Rwanda. Sadek bigeze mu Rwanda. iraza guca nabaze mbona amafoto abari hafi yaho banyereka amavideo bazinga amavarisi bashyiramo utuntu twabo tw'ingenzi. reka twinjire by'umwihariko ariko Bwana Karemba Aimable hari ukuntu amakuru aryoha. abantu bamaze iminsi babwira ati Karemba buriya ni umusesenguzi ukomeye cyane. twinjiremo cyane ati ni umusesenguzi turiya ati njye naramwitegereje mbona filozofi mbona ni umusesenguzi. ibi rero nibyo tugira ngo twinjiremo indani. ni ukuvuga ngo Bwana Karemba Aimable hari ikibazo hano cyamaze kugaragara mu gihugu cy'u Burundi ku kijyanye na CNDD-FDD iri shyaka riri ku butegetsi baba n'uwo bita Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse akaba anawo umukandida mukuru batanze nk'umukuru w'igihugu. ni ukuvuga ngo rero iri shyaka rikomeje kubamo ibintu bijyanye n'ibintu akaduruvayo kuko yenda reka tubanze dushingire nk'ibi bya Reverien Ndikuriyo amaze iminsi mu mbwirwaruhame yicara akavuga ati njye Evariste Ndayishimiye yarandose yashatse ko mpari ko sina ni umunyamabanga mukuru muri CNDD-FDD. Bwana Karemba Aimable ibi biraza guteza ikihe kibazo? ku ruhande rwa Reverien Ndikuriyo impamvu ari kuvuga yuko ashobora kuba yararozwe. impamvu ya mbere hari ingingo zigera kuri 3 yagaragaje yeretse Evariste Ndayishimiye ndetse izindi azereka inzego z'umutekano n'izindi nzego zifitanye isano no kuba zagira uruhare mu gutabara ubuzima bw'abaturage. zimwe mu ngingo yagaragaje uyu Reverien Ndikuriyo biravugwa yuko atewe ubwoba bikomeye cyane n'icyitwa amacakubiri akomeje kugaragara muri leta y'igihugu cy'u Burundi. bikavugwa yuko binagaragara yuko bikomeje gutuma abaturage batuye mu turere dutandukanye bari gusa naho bari kwivangura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. bishobora no kuzateza ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. tubona mu gihugu cy'u Burundi hari leta ebyiri zitandukanye. birashoboka ibi rero birashoboka bite Bwana Moses? uburyo bishoboka hari abayobozi bari bafatanyije na Evariste Ndayishimiye n'abayoboye imbere ye ariko Evariste Ndayishimiye yaje agafatanya nabo. aba benshi muri bo bakomokaga ngo mu bwoko bw'abatutsi bamwiyomoraho. bamaze kumwiyomoraho benshi muri bo bakora propaganda mu buryo navuga uko buri silent cyangwa se butagaragara mu buryo nyine buri secret bw'ibanga rikomeye cyane.
ubu buryo rero bw'ibanga rikomeye cyane propaganda zagiye zikwirakwira mu bice byinshi bitandukanye buriya mu Burundi no gukora propaganda biroroshye nanjye nabyishyizemo nagenda nakora propaganda mu Kirundo nkababwira ni turase bombe hariya kuri Korine cyangwa se turase muri Korine Munanira cyangwa se turase muri Korine biroroshye cyane kuko abaturage baho ubona yuko nyine bakiri hasi ntabwo bari civilize yego ibyo impamvu mbona yuko bizabyara ikibazo gikomeye cyane nkabona yuko n'uno mugabo akomeje kuvuga yuko yarozwe kurogwa ko yararozwe ariko ntabwo yarozwe neza 100% kuko barakoze ntiwamenya ko bakuroze arega buriya amarozi aratandukanye ni ukuvuga ngo hari uburozi buriya uburozi akenshi inshuro nyinshi ubwa n'umugore Moses we ntabwo uzi icyitwa political language iyo bavuze ngo umunyepolitike yavuze ngo baramuroze icyo bashatse kuvuga buriya bashatse kugaragaza yuko hari ikimurimo ariko cyamunaniye kugikora ari gukomwa mu nkokora n'abandi bafatanyije nicyo bita kurogwa mu buryo bwa political language cyangwa se ururimi rw'abanyepolitike ntabwo umunyepolitike yeroshe ibyo nabyo birashoboka ariko kuvuga ngo bamuhasidira murya mu nda ntabwo kuvuga ngo bamuhinduye ikigoryi bamuteye urushinge rumwica cyangwa rumugire ikigoryi hari icyo yarashatse gukora ariko kikagenda cyangwa nk'umunyepolitike buriya ahita abyumva neza twivugira amakuru nicyo dushinzwe iyo politike ndabyumva cyane ni nka bya bindi by'abagore urabona ko hakunda umugore bavuga ngo yenda yahaye nk'ibibogo umugabo urumva nyine bwa bushobozi bwo kuba hari ikintu ashobora guhita akora kidasanzwe ntabwo aba yahita agikora nyine arabitekereza ariko ntabikore ashobora kuba yanagira n'ubwo akagikoze yagira izindi ngaruka zidasanzwe urumva yuko rero ibyo byose ari bimwe mu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane none dufite amatora mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027 y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2025 hari abadepite aya matora bamwe bari kuvuga ngo araba abandi bakavuga ngo ntabwo Bwana Karamba Aimable umwanya nubaho ese amatora araza kuba Bwana Moses ku kijyanye n'amatora twiteguye mu gihugu cy'u Burundi vuba cyane kuko buri igihe cy'umwaka cyangwa imyaka 2 iminsi isigaye yihuta yego aya matora biraza kugorana cyane kugira ngo abe Bwana Moses urabona ba Bunyoni yego urabona abo ba Byiringiro Evariste ni na bene wabo ba Evariste Ndayishimiye bari abayobozi bakomeye baza amabanga Evariste Ndayishimiye yego bikavugwa yuko bikanagaragara yuko aba bose politike bari kugenderaho imigirire imikorere ntago bashaka yuko Evariste Ndayishimiye akomeza kuyobora kino gihugu cyane ndetse n'abanyepolitike bamwe twavuga yuko bamwereka yuko bamushyigikiye nabo ntago bifuza yuko Evariste Ndayishimiye ayobora kino gihugu kuko mu gihe gitoya aya matora ataranaba Bwana Moses dore mbivugiye hano muri studio dushobora kubona icyitwa coup d'etat ishobora gukoranwa icyitwa uburakari karundura uburakari ariko mbere yo kugira ngo dukomeze hari umuntu uri ku buhanga bw'ibyuma rwose bigenanye n'uburyo aya mashusho arimo arayakesha reka turamushimire hagati aho salute papa yes no kuvuga ngo reka twikomereje by'umwihariko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa aya matora ngira ngo wonge mu mboni zanjye ndabona ari amatora ashobora kuzamo ibibazo bikomeye binarenze n'ibyabaye naho yanaba dushobora kubona imyivumbagatanyo nyuma yaho kandi imyivumbagatanyo ishobora gutuma abaturage benshi basiga ubuzima muri no myivumbagatanyo yego yes birumvikana yuko rero ari byinshi cyane bikomeje kugenda binatangazwa aya matora mu gihe yababaye never aza kuyegukana cyangwa ni habamo ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye harimo icyitwa influence ya bino bihugu byo mu burengerazuba bw'isi aba babirigi yego urabizi yuko mu Rwanda twabamaganye bahise rero bahinira akarenge rwose bahise bahinira hafi bahita berekeza mu Burundi n'ukuvuga ngo Evariste Ndayishimiye yego ingoma ye ntabwo natinya kuyita ingoma mbirigi yego politike akoresha niyo babirigi neza 100% udakuyeho n'umubare n'umwe cyangwa se igice cy'umubare ni ukuvuga ngo ni ingoma ishyigikiwe n'abafaransa yego biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi impamvu ni iyihe ibi bihugu biravuga biti yego mu gihe muri Kongo turi kubona
hari kuba icyitwa revolution ku ruhande rw'abaturage bakomeje kujujubywa n'ubutegetsi bwa kino gihugu cya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 ikoze jenoside igahungira ku butaka bwa Kongo. Ese ibintu biraza kugenda biti? Ibirombe by'amabuye y'agaciro twari turimo ko bitwirukanyemo mu Rwanda twabonaga nibuza ko tuzongera kubasubiza mu icuraburindi bahozemo. Dusanga ibyo twabakoreye bamaze kwisobanukirwa. Bati rero hariya dufite abayobozi b'injiji cyangwa bifitemo ubujiji, bahita bahinira mu gihugu cy'u Burundi. Warabibonye ko inkunga nyinshi bari baremereye u Rwanda bazazije Burundi. Intwaro ziraza buri munsi zivuye mu Bubiligi, zivuye mu Bufaransa, hose muri biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi no mu bindi bihugu bitandukanye. Nukuvuga ngo Evariste Ndayishimiye ashobora gushyirwaho n'Ababiligi, ariko umubirigi kugushyiraho igare urupfu nako kandi ntago kwica wenyine, akwicara n'abaturage. Abaturage rero nabo abenshi cyane, Bwana Moses ejo bundi narakubwiye ni njyewe navuye mu Kirundo ejo bundi mu nkuru tuheruka gukorana, nkubwira ni nakuyeyo agahinda, nakuyeyo akababaro, amarira menshi. Ngira ngo nkusuhuza warabibonye uko amarira rwose yajejetaga ku maso. Ndakubwiza ukuri yuko abarundi baravuga bati uyu Evariste Ndayishimiye ukomeje kwegamira ku ruhande rw'ingoma y'Ababiligi, ushaka kongera kudusubiza mu bukoroni, ushaka kudushyira mu bihe n'ibyo u Rwanda rwabayemo, twe ntabwo tuza kubyemera. Ariko ugasanga ni amakorine atandukanye yemera ibyo bintu, cyane cyane amakorine arimo abaturage bajijutse cyangwa se bafite imitekerereze yagutse. Ugasanga babandi bibereye pfiyo bataza biva nayo bigana, babwira bati mukora ubworozi bw'amasazi, babwira ati mukora ubworozi bw'ibifwera, mukora ubworozi bw'ibikeri. Abo ngabo bari aho ngaho bati tuzabatera inkunga y'amadolari n'iki. Ayo masazi njya numva ngajyanwa mu Bubiligi niho ajya gukorerwaho ubushakashatsi, sinzi ibintu bikora ubushakashatsi buriya. Ni inkunga ikomeye y'Ababiligi, ariyo masazi yororwa mu Burundi, biriya bikeri byororwa, ibifwera n'ibiki byose ni inkunga y'Ababiligi. Iyo byororotse babitegereje indege, ngo niyo ngurane y'imbunda n'ibindi bikoresho tubona. Ariko numva ngo mu gihugu cy'u Burundi ngo harandi mabuye y'agaciro yadutse. Ni amabuye y'agaciro ni iki? Amabuye y'agaciro ko se ko Lady Tabara ishaka karaha amabuye y'agaciro. Bwana Karemba Aimable turimo turagenda tugana ku musozo, ngira ngo ahanga ndaza gukubita mbangura rwose umuvandimwe uri ku buhanga bw'ibyuma, kugira ngo nawe rwose aze kuba aruhuka, kuko ndabona rwose akazi noneho uyu munsi. Ariko amashusho yabona utaramara mu kazi wagira ngo ni Ntuza, ni Kadafi akamejeje. Reka twikomereze. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda tuvuze bwakira bugaca, kuko za Kirundo imyiteguro y'igisirikare cyakomeje. Kibira nuko za Katanyama zawe zanatangiye kuzonga M23 hano mu bice by'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, zose zirimo rwose zirakora imyitozo hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu bimeze nabi cyane hano Uvira, baracyadeployinga Abarundi. Mu kanya gato ndimo nagerageje kuvugana n'umuntu wari uri ku abita Kavimbira, ambwira yuko na n'ubu Abarundi bakideployinga. Birumvikana ibyo byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi binavugwa. Bwana Karemba Aimable, sinzi nimba hari icyo wabwira abadukurikira asigaye tugasoreza hano. Cyane ndabanza kurondera Abarundi babwira n'ibyo biravyonga, nihangane rwose natwe tuzabafasha. Nicyo tubereyeho rwose. Uzabavyonga tuzamuvyonga, kandi icyo dukora ni ukubavugira, nubwo akazi kacu atari ukuvuga ku ruhande rumwe. Ariko ibi byose biteye agahinda. Iyo mfata umwanya nkaza iyo ngiyo mu Kirundo nkaganira namwe, nkaza Cibitoke nkaganira namwe, nkatemberera muri ya misozi imbonerakure ziba ziherereyemo, ndakubwiza ukuri yuko ibintu ntabwo biba byoroshye. Icyo nabwira kandi abakunzi bacu bakomeza babane natwe umunsi ku munsi, icyizere batugiriye ntabwo tuzigera natwe tumanura umuheto. Gahunda dufite no kwataka kandi tudasubira inyuma. Bwana Karemba Aimable, reka nkushimire dusoreza aha ngaha. Yego, murakoze cyane Bwana Moses.